Čekaj, nije vam policija jučer rekla na koga sumnjaju? Di će nam to govori, šta je te? Pa ne znam. Neko ko boravi u hotelu mogao je i podmetnut bombu, šta ne? Pa u teorije moga, bilo ko. Pa su ispitali goste? Ne, samo smo mi dali iskaz. Ali sad dolazi međunarodna policija pa će oni preuzeti slučaj. Samo da se ne namjere na vas. Ma šta bi na nas? Ma nemoj. Nakon eksplozije u kojoj je poginuo Steljan Petrescu, atmosfera u hotelu je napeta i puna nesigurnosti. Djevojke raspravljaju o situaciji i izražavaju čuđenje što im policija nije rekla na koga sumnjaju. Jedna od njih sumnja da je bomba mogla biti podmetnuta od strane bilo koga, uključujući i nekog gosta hotela. No, do sada su samo one dale iskaz, a sad se očekuje dolazak međunarodne policije, što ih dodatno brine. Samo da se ne zakače za nas, kaže jedna zabrinuto. Druga uzvraća, pa nećemo valjda mi ispasti krive što je čovjek raznesen ispred našeg hotela. Započinje rasprava o samom Petrescu. Iako nije bio blizak s njima, sve su čitale novinske naslove u kojima ga nazivaju neokrunjenim kraljem podzemnog plina. Nitko od njih zapravo ne zna čime se bavio, ali svi pretpostavljaju da nije bio bezazlen čovjek. Ipak, izražavaju žaljenje i za njega i za njegove suradnike koji su također stradali. Možda su ti ljudi samo pokušavali zaraditi kruh, kaže jedna od njih. Druga dodaje, kod nas čim netko postane poduzetnik, odmah je kriminalac. Pokušavaju preusmjeriti misli na nešto drugo i doručkovati u miru. Tetka još spava, kažu, treba joj odmor. No, iznenada, pred zgradom se pojavljuje automobil. Netko primjećuje da je tetka upravo parkirala, iako joj je vozačka davno oduzeta. U nevjerici pitaju, čiji je to auto, tetka bez imalo srama odgovara da ga je dobila na kartama i da je poklon za njenu nečakinju. Načelno je to prihvaćeno kao simpatična ludost, tetka postaje legenda dana, unatoč očitoj nelegalnosti situacije. U paralelnoj sceni, Lara i njen partner uživaju u intimnom jutru, u krevetu. Razgovaraju opušteno, s dozom nježnog humora. Lara mu obećava da će mu svako jutro na Baliju biti ovakvo ako bude dobar, a on joj uzvraća da će biti najbolji čovjek na svijetu. Poljupci, smijeh, razigranost, sve djeluje kao da su u hotelu, a ne u vlastitom domu. Taj mir narušava dolazak njegovog oca. Nailazi na sina kako priprema doručak i pita gdje je Lara. Sin mu pojašnjava da ona nije prespavala kod njega. Otac je iznenađen i odmah iznosi svoje mišljenje da bez obzira na raspored, dan bi trebali počinjati i završavati zajedno. A nemoj, molim. Šta, da smo mi digli čovjeka u zrak ispred našeg hotela? Zamjerio se taj Petrescu puno većim ribama nego što je naš čača, pa mislim jeste vidjeli šta pišu za njega u novinama. Steljan Petrescu, neokrunjeni kralj podzemnog plina. A ko piše to? Evo ti. Mislim, ja se ne razumijem baš u podzemne plinove, ali nekako mi je jasno zašto ga je raznila bomba. Bože, dragi pede, pa. Znaš, ti opet imaš neke beštije po kući. Nemam nikakve beštije, nego sam ti ispričao sve neki dan, a me očito nisi slušao, jer si bio previše u svom poslu i u svojim problemima, ne? Opet ste ušli bravi. Ne, nisu mi mravi, nego smo se posvađali. Posvađali? Neka luda žena me pratila i opsjedala i sad Lara misli da sam ja nešto imao s njom. A ti tu nisi ništa kriv. U kući ponovno vlada napetost. Netko spominje da su se pojavile beštije, ali domaćin to odlučno negira. Nisu nikakve beštije, već je ranije ispričao što se događa, ali nitko ga tada nije slušao jer su svi bili zaokupljeni vlastitim problemima. U stvari, posvađao se s Larom. Pratila ga je neka luda žena i opsjedala, a Lara je pomislila da ima nešto s njom. On tvrdi da nije kriv nimalo. Otac mu ne vjeruje u potpunosti, ali pokušava biti podrška. Ovo nije vrijeme za priču, nego za akciju. Ako ti je do nje stalo, moraš se boriti. Brak ti mora biti važniji od posla, dodaje i da je upamtio naziv njegovog filma, Gvozd, što sinu iznenađujuće znači. Otac ga uvjerava da mu je obitelj najvažnija i traži da mu ispeče jaja kako bi podijelio svoju priču, možda iz nje sin dobije inspiraciju. U međuvremenu, svi su uznemireni zbog tetke. Uzela je automobil od čovjeka koji je, kako kažu, sam sebe zeznuo. Iako joj je već zabranjeno kockanje, ona je, na nekoj proslavi,
ipak ponovno sjela za stol i dobila auto na kartama. Neki pokušavaju umanjiti situaciju, zafrkavali su se, netko je izgubio auto, drugi, pak, inzistiraju da to nije u redu i da bi se auto trebao vratiti vlasniku. Sram me da to stoji ispred naše kuće, netko viče, a tetka, uvrijeđena, odlazi u sobu s glavoboljom, govoreći da joj ne govore što da radi. Netko napominje da je neprihvatljivo da žena u 80-oj ne dođe kući cijelu noć i kocka se. Ipak, drugi u obitelji komentiraju da je takva oduvijek bila i da nitko nju nikad nije mogao promijeniti. Netko ipak ističe da ju je možda ipak potrebno ozbiljno shvatiti i popričati s njom, pogotovo jer se čudno ponašala u hotelu. Ipak, neki ostaju optimistični, dok dobiva, ja se ne brinem, možda nam ona spasi hotel. U međuvremenu, u drugom dijelu kuće, netko se žali da mu dobavljač već drugi put ovaj tjedan nije isporučio robu. Prijatelj savjetuje da naručuje veću količinu unaprijed, ali domaćin odbija, njegova gostionica je mala i ne može skladištiti zalihe za mjesec dana. Spominje se braco, dobavljač kojeg mnogi vole, ali domaćin ne želi čuti za njega. Uvijek ga netko spominje, a meni je pun kufer, ipak, prijatelj ga brani, to što se zaljubio u nekoga u koga nije smio, ne čini ga lošim čovjekom. Ništa, apsolutno ništa. I dobro, šta ćeš sad ti poduzet da se Lara vrati kući? A šta da poduzmem, šta, kad ona ne želi pričati sa mnom? Ma pusti priču, sine, sad nije vrijeme za priču, nego za akciju. Ali šta da radim kad me ne želi slušati? Ja joj mogu jedino oteti. Ali ti se moraš za nju boriti i rukama i nogama. I ti moraš izvaditi glavu iz tog tvog filma Gvozd. Jer je tebi brak važniji od posla.